Pratite pretposlednje izdanje magazina Komparativ, poštovani, za ovu sezonu i za godinu koja polako odlazi, 2022. Imamo Lenjina, 30-tomsko njegovo izdanje, imamo reklamu, jedan pamflet za veoma ukusnu tradicionalnu makedonsku kuhinju, o tome nešto kasnije. Imamo izjavu Igora Vuka Torbice, on je bio princ teatra, koja glasi ovako, za početak naravno. Zapravo je sve što danas živimo jedna posljedica više decenijskog neulaganja u fundamentalno obrazovanje koje bi ljude podiglo sa kolena. Sve političke elite na ovim prostorima, od početka prethodnog veka na ovamo, odbijale su da podignu svest građana i osiguraju infrastrukturu i povezanost koje bi nužno stvorile kulturu života sve do najzabačenijih krajeva ove zemlje. Na ovaj način osigurali su široku masu neobrazovanih ljudi i onih sa niskim saznanjem šta je to ideja grada, društva i naposletku države. Dobrodošli još jednom u Komparativ. Jednosatni protest protiv uništavanja svinja u Tromeđi organizovali su stočari i meštani ovog kraja. Ne dozvoljavaju da budu uništeni, kako kažu, zdrave svinje. Tvrde da u selu nije zabeleženo prisustvo afričke kuge. Najavljuju i blokadu na magistralnom putu Kumanovo-Sveti Nikole. Pogledajte o čemu se radi. Mi ne sakame da pristupi nikoj bespravno vo... Ne želimo da bilo ko ilegalno ulazi u naše svinjce i uništava žive, zdrave svinje. Ako su bolesne, da, ali zdrave svinje niko ne sme da ubije i uđe bez vlasnika unutra. Pa će doći, uzeti krv i proglasiti ih pozitivnima ako tako žele. I mi kao građani smo svesni da ako je svinja bolesna, treba da pozovemo veterinara i da je odnesemo ili uništimo. Ali uništavanje zdravih nije rešenje. U našem komšiluku nećemo im dozvoliti pristup. Ako treba do posljednjeg trenutka, štrajkovat ćemo mesec dana zajedno sa celim selom. Ne dajemo pristup na ovaj način. Neka dođu iz ministarstva i neka nam lepo objasne da spasemo ove životinje. O tome bi neko trebalo da razmisli. Oni za koje smo glasali, ali niko neće da nam pomogne. Zvanično ne. Nema dopisi, nema napisi, nema ništa, niti... Zvanično nema ništa, ni pisma, ni saopštenja, ništa. Delegacija iz Kumanova, iz regionalnog ministarstva, iz inspektorata iz Skoplja, iz regionalne kancelarije iz Kumanova. Niko ni otkuda da nam se javi. Ne zanima ih da li u Tromeđi ima ljudi, a ima jedno 350 kuća pravoslavnog stanovništva, još uvek patrijarhalnog vaspitanja. Ako bar jednom godišnje ne zakolješ svinju, znači da nisi domaćin. Jednostavno nisi pravoslavac ako nemaš suvo meso za Božić, ako nemaš mesa za staru Novu godinu. Vidjet ćemo kako je po zakonu, pa da siđemo na obilaznici koja je za Sveti Nikole. Najveći problem sada je žito. Konkretno držim 5 do 8 tovljenika. Prasići su zahtevniji posao i sad sve ove komšije, rođaci, prijatelji, šta da radimo sa žitom? Na internom odeljenju u Kumanovu svakog meseca se radi oko 50 pregleda eho aparatom koji je japanska donacija. Obavestila je direktorka opšte bolnice Snežana Zaharijeva na sastanku na kome su prisustvovali i ambasador Japana Savada Hironori i gradonačelnik opštine Kumanovo Maksim Dimitrijevski. Susret je upriličen povodom završetka projekta GGP kojim je Japan omogućio našoj bolnici da dobije novi Canon kardiološki eho aparat u ukupnom iznosu od 54.000 evra. Ултразвучниот апарат беше потребен заради тоа што итните случаи кои доаѓаат било со кардиолог... Ultrazvučni aparat je bio potreban jer imamo slučajeve koji dolaze sa kardiološkim patologijama ili drugim hitnim stanjima koji zahtevaju ultrazvučni pregled sa sofisticiranog aparata radi brze dijagnoze i efikasnog lečenja, a takve aparate imamo samo u ambulanti. Dakle, imali smo odličan aparat u kardiološkoj klinici, a nismo ga do sad imali na odeljenju. Drago mi je дека за една година со овој апарат се избрешени повеќе од
500 pregleda. Drago mi je što je za godinu dana obavljeno više od 500 pregleda ovim aparatom. Uz pomoć novog aparata, pacijenti iz 6 opština severoistočnog regiona dobijaju pravovremenu dijagnozu i preciznu terapiju. Japanci su srećni i ponosni što pomažu Makedoncima da imaju bolje zdravstvene usluge. To radimo u okviru japanskog programa za male grantove i osnovne potrebe ljudske bezbednosti, takozvani GGP, koji je jedan od stubova naše saradnje sa Makedonijom. Od 1996. godine Japan podržava projekte u sektoru zdravstva, obrazovanja i životne sredine. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležen je uz nekoliko muzičkih tačaka i zajedničkom radionicom učenika osnovnih škola Hristijan Karpoš, Kočaracin i 11. oktobar, kao i korisnika dnevnog centra Doza sreće iz Skoplja. Manifestacija je održana u osnovnoj školi Hristijan Karpoš. Ova sоработка со Дневен центар Доза среќа е прв, значи од ваков тип. Ova saradnja sa dnevnim centrom Doza sreće je prva, ali ne i posljednja, što znači da ćemo u bliskoj budućnosti ponovo održavati ovakve zajedničke radionice, a prethodno smo sarađivali sa Inkluzivom, udruženjem koje nam je pomoglo u implementaciji projekta Budi in, budi uključen, koji je rezultirao izgradnjom pristupačnog toaleta za osobe sa posebnim potrebama. Dnevni centar Poraka naša uspešno radi u Kumanovu, kao što već dobro znate, već 16 godina, odnosno funkcioniše kao socijalno-servisna služba u mestu stanovanja za socijalizaciju, obrazovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju osoba sa umerenim i težim intelektualnim poteškoćama starijih od 18 godina. Korisnici centra sve ove godine zajedno sa stručnim timom i roditeljima seku rođendansku tortu, želeći još mnogo godina zdravlja i uspešnog rada u centru, ali u budućnosti kao licencirane osobe za ovu vrstu socijalnih usluga. Mnogo je pozitivno za našите djeca. Iskačev od doma, barem koliko se tu je. Za našu decu je naravno veoma pozitivno da izađu iz kuće bar na nekoliko sati. Zbog COVID-a situacija se promenila i dužina boravka je sada smanjena. Nadajmo se da će se promeniti. Inače su sve vreme bili kod kuće. Nakon 2 godine stagnacije sada su prezadovoljni. Jedva su čekali da danas dođu na proslavu. Ako ostali imaju porodice, svoje žene, ako su u braku, naša deca će bar rado dolaziti ovde na ove aktivnosti. Да продължи да се дружи и да работи како до сега. Да работят и да се придружи кој Da se i dalje druže i rade kao i do sada i da se pridruži svako ko je voljan da pomogne dnevnom boravku. Iskustva govore da je korisno doći, inače bi dete sedelo samo sa mnom kod kuće. Ovde su svi isti i hoće da se druže. Kada su deca zadovoljna, moramo im pružiti tu mogućnost. 16 godini vložen trud i совладани голем број на предизвици. 16 godina mukotrpnog rada i mnogih savladanih izazova. Poraka naša, upućena sada još jednom izazovu, a to je licenciranje dnevnog boravka socijalne službe. Radimo vredno, pripremamo dokumente, a vidite i sami da je centar adaptiran. Nije više u formi koju svi znate. Nakon što dobijemo licencu, nadamo se da ćemo povećati kvalitet usluga u lokalnoj zajednici i to će biti prilagođena usluga za svakog korisnika pojedinačno. Fakultet elektrotehnike i informacionih tehnologija, FEIT, nedavno je bio domaćin takmičenja u robotici. Takmičenje je imalo 2 kategorije u kojima su učestvovali naši učenici 4. godine srednjih škola. U kategoriji 1, autonomna mobilna robotika, učestvovali su Aleksandar Miloševski i Miloš Jakimovski, a Stefan Marković učestvovao je u kategoriji 2, pametna elektronika za autonomna vozila. U finalu u kategoriji 1 Aleksandar Miloševski sa ekipom osvojio je 3. mesto, a u kategoriji 2 ekipa Stefana Markovića osvojila je 2. mesto. I naše čestitke.
Otvorena je bijenalna izložba crteža Skica 2022. Na izložbi je učestvovalo 14 akademskih likovnih umetnika. 8. izdanje bijenalne izložbe crteža Skice 2022, projekat Narodne ustanove Centra za kulturu Trajko Prokopjev Kumanovo, predstavlja kontinuirani napor da se realizuje ideja da se crtež kao likovna disciplina i dalje aktualizuje i da tako bude promovisan pred širom publikom i likovnom kritikom. Mogućnost uključivanja više kategorija likovnih umetnika, slikari, grafičari, vajari, kao i sloboda u izboru tehnike i tematike, ponudila je niz inventivnih crtačkih rešenja zasnovanih pre svega na individualnim afinitetima i izražajnim mogućnostima. Izložba u Kumanovu biće postavljena do 21. decembra. U međuvremenu se traži Facebook poternica za odgovornim za obaveštenje koje je Magdance Studio dobio od Centra za kulturu, u kojem su obavešteni da im se raskida zakup sale za vežbanje njihovih nastupa. Na kumanovskom dijalektu rečeno im je: drugari, činite si čare od prvi. I tako publika, žedna čaršijskih vesti i gladna političke giljotine, odmah pravi logore. Na prvom zastavu podižu oni koji su uložili mnogo truda i ljubavi u makedonsku plesnu scenu i koji ne mogu da shvate koliko će vlada uštedeti ako ih oteraju iz jedinog gradskog prostora za svoj mukotrpni trening, dok na drugoj strani je državna koreografija još uvek u trikovu i plavo-žutim hula-hopkama koja igra argentinski tango sa živcima naših najboljih plesača. Ča, ča, ča. Pazite ovo, ove godine K15 bi trebalo da bude 12.740 denara i mora da bude uplaćen do kraja ovog meseca. Kazne za kompanije su visoke. Zakon o radnim odnosima predviđa pravo na godišnji odmor za sve zaposlene koji su u tekućoj godini navršili najmanje 6 meseci neprekidnog radnog staža kod poslodavca, bez obzira da li je zaposleni prijavljen u preduzeću na neodređeno ili određeno vreme. Regres za godišnji odmor vezan je za pravo zaposlenog na korišćenje godišnjeg odmora. Ukoliko je zaposleni prijavljen na pola radnog vremena, 20 časova nedeljno, ima pravo na najmanje 10 radnih dana godišnjeg odmora i isplatu polovine iznosa utvrđene naknade. U slučaju da je zaposleni prijavljen sa punim radnim vremenom, 40 časova nedeljno, ima pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora, odnosno najviše 26 radnih dana i isplatu punog iznosa za regres. Regres se isplaćuje do kraja radne godine, 31. decembra, a njen minimalni iznos treba da bude najmanje 40% prosečne neto zarade po zaposlenom isplaćene u poslednja 3 meseca. Ove godine taj iznos naime bi trebalo da bude 12.740 denara. Za poslodavce koji zaposlenima ne isplaćuju regres, zakon predviđa kaznu do 4.000 evra, od čega 2.000 do 3.000 evra za preduzeće i 500 do 1.000 evra za odgovorno lice u njemu. Za poslodavce koji od zaposlenih traže da im vrate ovaj regres već u januaru, još uvek se ništa ne zna. Kumanovci traže i dalje smanjenje cena osnovnih proizvoda. Neki od njih su primetili promene cena, drugi ističu da je to sve preskupo. Više od nedelju dana neke od prehrambenih kompanija koriste povlašćenu struju, a lokalni parlamentarci se pitaju kako se bugarski omekšivač za odeću prodaje po ceni od 2 evra po litru, a petočlana porodica svakog dana samo za hleb potroši i do 3 evra. Za hleba belog, punog aditiva, bez čija semenki i heljde i ostalih zdravih stvari. Nema ni najmalo. Čak някои са и покачени повече. Вика дека за зетин ќе се намали, али не. 106 денара е во маркети. Ова е криза исклучиво на трговци. Не ни од владу, ни од нико, само они користи да земе поише паре од
narod, ništa poveć. U nekoj artikal malce namaljene, a u drug neosjetno koliko se kačili. Kad zimam ja 15.000 penziju, kamo kad kačile, neka kačevi penzije. Zašto sam работала 40 години да не можу месец да истерам? Сега беше кај сестра ми, вика 2 динара на мален зајтин. Друго ништо. А пензија ништо не су ни качиле. Што су ни качиле 300 динара. U znak podrške članovima porodice Petrović iz Velike Hoče puštamo na javno gledanje naš film Čekajući Handkea. Napisao je reditelj Goran Radovanović na svom Facebook profilu, a vi naravno gledate rubriku Dobra spona. Najnoviji dokumentarac Gorana Radovanovića, koji je svetsku premijeru imao na Internacionalnom filmskom festivalu u Sankt Peterburgu, Rusija, početkom novembra, prati vinara Srđana Petrovića iz Velike Hoče na Kosovu i Metohiji. U Skoplju je premijerno prikazan pre tačno godinu dana, 25. novembra 2021. O čemu je ovde zapravo reč? Otkako je Petrović čuo da je austrijski pisac sa pariskom adresom Peter Handke dobio Nobelovu nagradu za književnost u 2019. godini, dobija inspiraciju da stavi ploču sa likom pisca na zidu njegove vinarije. Handke je nekoliko puta posetio i boravio u toj vinariji i postavljan je spomen ploče kao znak zahvalnosti ovom piscu u izolovanoj i getoizovanoj srpskoj enklavi na Kosovu i Metohiji, postaje sizifovski poduhvat koji otkriva životnu dramu preostalog srpskog stanovništva. Posetite između ostalog i Facebook profil naše Spone, našeg kulturno-informativnog centra za Srbe koji radi u Skoplju. Idemo dalje sa rubrikom. Imamo još nešto interesantno za vas. Tačnije, sve što vas zanima oko sledeće informacije možete naći na sajtu srbi.org.mk. Radi se o ovome. Muzika iz Disneyevih crtanih filmova i koncerti londonskog vokalnog sastava Queen Six i renomiranih džez muzičara Vasila Hadžimanova i Matije Dedića očekuju nas 31. decembra u Kolarčevoj zadužbini, kako su saopštili organizatori. Poslednji dan odlazeće godine počinjemo, rekli su oni, u 11 koncertom za najmlađe iz ciklusa Mala škola bontona, kako se sluša koncert, kada ćemo se družiti sa našim dobro poznatim drugarom Milošem Milovanovićem, dok će u muzičkom delu nastupiti Nemanja Nikolić kvartet sa muzikom iz Disneyevih crtanih filmova. Nakon koncerta za najmlađe, na novogodišnjem matineu od 16 časova nas očekuje koncerti renomiranih domaćih i inostranih umetnika. Ne važi ovo za Kumanovo, da se razumemo, radi se naravno o Beogradu. Vodostaj reke Pčinje je duplo ispod proseka za ovaj period godine. Podaci su Uprave za hidrometeorološke poslove. Prema poslednjim merenjima na vodostanici u selu Pelince, nivo Pčinje je 26 cm i konstantno daleko ispod proseka u odnosu na prošlogodišnja merenja. Reka Pčinja će se napuniti, ali će bulevari biti poplavljeni. Moderna konfuzija milosrđa, poštovani gledaoci. Mi smo surogat ljudi. To su osobe kojima je data prilika da deluju u tuđe ime. Ubijamo zdrave svinje u ime afričke kuge. Pregledavamo srca u ime japanskih donacija i to samo preko veza. Dajemo K-15, ali moramo i to da vratimo, kad tad. Tražimo od inspektora da izađu na terenu i sete se hleba od 80 dekagrama u Jugoslaviji, kada su mere štednje bile da se smanji masa vekne, a ne težina ili obrnuto. Mladi su naši inspektori. Ipak ne mogu se setiti Milke Planinc i par-nepar izuma za vožnju zbog nedostatka goriva, kada su lukavi sa trojkom na kraju tablica flomasterom pravili osmicu i tako vozili svaki dan. Izvinite što vam nismo dali nikakve konkretne informacije o tome šta će se desiti u narednoj godini sa vašim poslom, napredovanjem ili boljim životom, eventualno koncertom onih što smo spomenuli u Beogradu za Novu godinu. Ovo je ipak jedna vaša gradska kumanovska hronika za razotkrivanje stvarnosti.
nisam htjela da kažem sive stvarnosti. U ime toga živimo i dobro jedimo uz makedonsku kuhinju. To je nešto novo u našem gradu. Prijetno!